Ole, he video bi ka chuan no pangina an man tur English broken English kan tiang chi diksi dik thau si mo advanced English ni lo class an man mai tur le no pang elementary na an English man thei tur ang chi class an thian te ne nen biak na te an miss le an sar te ne na anin biak an man tur ang chi in hona kan lo nei do na ni he video chuan ole ahma sabera kan hriat tur chu no pang zirlai student kan ni chuan me ai ti hi zirtir tu te laka man fo tur ani chuan ahma sabera ho tu te lu kan dil don chuan sir kapu kalau lut theyangem miss kalau lut theyangem kan han tia khatiang a khan may I come in miss kalau lut theyangem may I come in sir kalau lut theyangem khami kha mantur ani ole ha dot le kan kal leang in thiari lo du a class lak lai khan mo isuna lo chuaka amo I ek te lo chuaka amo khatiang anga khan in sarte in miss te kha zun ek te kha ilo dil du ta hani chutiang anga chuan may I go to washroom mo may I go to washroom may I go to toilet washroom kan ti chuan in thiar na mo in thiar na zun in te ek in te kut sil na khatiang angkha a khatiang vek kha ni a kha washroom an ti may I go to washroom in ti final in sil na room mo khatiang kha may I go to toilet khatiang khan in thiar du chon may I go to washroom may I go to toilet khami kha aman thei ani chuan may I go for pee ti te po may I go for pee ka zung theyangem ti na thau ani in zuna chua chuan kha po kha aman theya chu aya la polite le moi jok chu may I obey the call of nature mo may I obey the call of nature mi zo tong chuan ka in thiar theyangem may I obey the call of nature sir miss may I obey the call of nature mo khatiang khan ka in thiar theyangem miss khati khami soina kha ani chutiang chi chon may I go to washroom may I go to toilet may I go for pee kha kan tondana zir khan man turani jun chuate ek chuate mo khatiang anga khan hei hi man tur ani chutia man mo takai vadil chuan mo in sarte mis te khain vadila ka zuna chuk ke eka chuak an lo tita in sarte in mis te kan ngoro ala malutuk hey kan break trap zuna hun lo an lo ti thei ka ta zun chuak lut tu ka yom khan engtin ngai tiang le each urgent mo urgent a chuak to hey a emergency to lut tu kani mo each urgent miss I can't hold it anymore each urgent miss I can't hold it anymore miss a urgent tol tuk miss a tu a to lut tuk a chuak to lut tuk mo ka zuna mo e ka mo kha I can't hold it anymore mo kadang thei to lo ka in zoom thei to ngang lo a chuak to lut tuk ti na kha ani kha hriat le keu tur each urgent miss I can't hold it anymore mo kha hriat le phot tur ani chuan class lak lai te mo enga mo khan itui in kha lo halani khatiang anga khan miss te in sar te kha ilo dil du ta khatiang anga khan miss may I drink water miss may I drink water mo miss tui ka in theyangem sir may I drink water sir tui ka in theyangem kha tui in dil chu don chuan man turani mo I am very thirsty katuya halutuk miss I'm very thirsty may I drink water miss katuya halutuk tui ka in theyangem ti na ani kha tui in hala te mo
Miss ten hei chua hun don an lo ti thei kha tiang ang kham I tuya hal to lu tuk chuan I'm very thirsty mo ka tuya hal to lu tuk kheta kan man ang chi ek chua lu tuka it's urgent han ti kha alo rem to lawa I'm very thirsty ka tuya hal lu tuk may I drink water tui ka in theyang em ti na kha ani riat le kiau tur ole class lak la ya engamot chua lok du na te kha ineya Miss te amo kha sar te amo mo kha kha chua lok khai dil du ta ni chuti chuan may I go out for a second may I go out for a second ka chuak lok theyang em Miss may I go out for a second Sir may I go out for a second mo kha kha imang thei ani Miss may I go out for a second Sir may I go out for a second ka chuak lok theyang em Sir ka chuak lok theyang em Miss ti na kha ani class lak la ya mo a I han nom sam lowa mo I khwasik seng seng amo enga mo dewa I han om khan I nom sam lo thu kha in Miss te Sir te kha I hril duwa chuti chuan heti hian I soi thei ani Miss I'm not feeling well Miss I am not feeling well Miss kanuam samlo kadam samlo tlat mai chutiang chin Miss I am unwell mo I'm not feeling well ti te I am unwell ti te kha ahman thei ani kha kha broken English kan tiang chi ani a kha kha English dik vek thau ani a kha kha ahman theya idam samlo nuam samlo ani chuan Miss I'm unwell Miss I'm not feeling well Miss I'm not keeping well te po mo khang te po man theya classroom a simple English ang chi kan ti deuh bi kan I wangin ti hian simple te te in karon chop chuak ani Miss I'm unwell Miss I'm not feeling well Miss kadam samlo kanuam samlo tlat mai ti khan imang thei ani ole enga mo thil thei ngil inei ani thil ken thei ngil mo pai thei ngil kha tifena mo pensila mo le khabu enga mo kha khatiang anga khan in Miss tebula khan I soidua Miss hemi hi ka ken thei ngil Miss I forgot to bring my tiffin Miss I forgot to bring my tiffin mo Miss ka tiffin kalo pai thei ngil Miss I forgot to bring my pencil ka pencil Miss kalo ken thei ngil Miss I forgot to bring my English book mo khatiang zelin English le khabu kalo ken thei ngil mathematics le khabu ilo ken thei ngil chuan Miss I forgot to bring my mathematics book mo mathematics le khabu kalo ken thei ngil ti na kha ani thil ilo ken thei ngil chuan kha kha imang thei ani chu ole homework kha ilo ti thei ngila chu chu in Miss ne na I soidu ta ti hian I soi thei ani Miss I forgot to do my homework I forgot to do my homework homework ka ti thei ngil Miss Sir I forgot to do my homework Sir ka homework ka ti thei ngil ti na ani homework iti lo awang khan in thiam lo hle me in Sir tebula chuan in Miss tebula chuan ngai dam kha dila ti nge nge to itum thu ka hril idu ta ti hian I soi le don ani Please forgive me Miss Please forgive me Miss I will not do it again khonga in Miss min ngai dam ro katinon le nga to ngai lawang ti na ani chutiang chi chuan Please forgive me Miss I will not repeat it again mo Please forgive me khonga in min ngai dam ro ti na ani I will not do it again ti chu katinon le to ngai lawang ti na ani a chu tiang chi chuan I will not repeat it again kha po kha katinon le to ngai lawang ti na ani Please forgive me sir I will not do it again Please forgive me sir I will not repeat it again sir khonga in min ngai dam ro katinon le to ngai lawang ti na ani
Luna te enga mote kha kan lo nei theya kha nga khan chuan Miss my head is paining mo Miss Kaluna I have a headache Kaluna mo Miss I have a headache ti le Miss my head is paining ti kha nu jok jok a man theya I pum ani chuan headache aya khan pum na stomach ache ti te mo my stomach is paining ti te kha te kai mang le thei ani ole classroom a thian te nen in biak na then khat te han en ho te ang en tir nan ka pencil ka thei ngil dei mai ti kha I lo sei duwa I forgot my pencil mo chu tiang chin le khabu te po eng po I thei ngil kha chu I forgot my pencil I forgot my book I forgot my water bottle mo kha tiang khan I thei ngil kha I soi thei ani I forgot my pencil ka pencil ka thei ngil chuan I pencil ka lo mang ti kha I thian pa kha I classmate kha I vadil duwa can I use your pencil mo can I use ka mang theyang em your pencil I pencil kha ka lo mang theyang em chu tiang chi chuan can I use your book I le kha bu ka lo mang theyang em ti na ka ani le mai ni chuan ka pencil I mang du em ti kha I thian pa kha I vasot le du ta do you want to use mo do you want to use my pencil ka pencil I mang du em do you want to use my pen ka pen I mang du em kha tiang zel khan ka le khabu ka ti bo ka pen ka ti bo I ti chuan ti kha I thian pa I thil duwa I lost my book mo I lost my book ka le khabu bo dei mai I lost my pen ka pen a bo dei mai mo I lost my pen I lost my book I lost my water bottle I lost my instrument box mo kha tiang zel khan I ti bo a ming kha I thak to mai doni I lost ti ka chu ka hlau ka ti bo ka hlau ka ti bo ti na ani chuan kha tiang anga I le khabu te I lo ti bo chuan I pen te mo I thian pa kha I zot du ta ni I lo mu em did you see I lo mu em I lo mu to em did you see my book ka le khabu I lo mu em did you see my pen ka pen I lo mu em did you see my pencil mo I thil ti bo kha mo kha kha I lo mu em ti khai zot tu tai thian pa kha did you see my book did you see my pen kha kha man le mai tu ra ni chuan ka le khabu min lo pe mo kha tiang kha give me my book give me my pen give me my pencil ka le khabu min lo pe ka pen min lo pe give me ti chu kan riat vek kha min lo pe ti na kha I khan get me te po kha man the mo please get me my book kha tiang te po kha man the give me ti kha thatok em ani chuan itui kalau in ve theyang em mo itui min lo in tir ve te a ti khai thian pa khai vadil tu ta kha tiang anga khan let me drink your water let me drink your water mo itui kalau in ve ti na kha ani chuan adot le chuan pencil te lo ti bo ve la wang khan I thian pa pen te kha I lo mang du ta let me use your pen mo let me use your pen let me use min lo man tir te your pen I pen kha min lo man tir te let me use your pencil I pencil kha min lo man tir te ole kha ti song kha he video ni ta sela no pang te te elementary ho man tu ra ni kan ti kha he hi request som tlat me a chu wang chuan ti te hian kan ron ti a fam kim lo hle me a kha kha a request so te khan in lo enanga du khop lo in lo nei ani chuanin le soibel turin nei chun English khan comments lama khan ron da ta ula kan ti chho le zel don nia